Lapuking Virgen de los Remedios Repository Chapel, Archiepispado de Pampanga, kayong October 22, makanyan mo naman po kayong Banwang kasalukuyan. Romel B. Flores, 27 years old, taga Purok 4, San Jose, City of San Fernando, Pampanga, kakasal kang Haven B. Carrion, 26 years old, taga Purok 7, San Juan, City of San Fernando, Pampanga, kakasal Lapuking Virgen de los Remedios Repository Chapel, Archiepispado de Pampanga, keng November 5, ken muna mang Banwang kasalukuyan. Nung atintamo pong balong sumbagal o dahilan para tuloy ing kasal, pabalo tamo mo po kang Apong Paul o daretso kayo po keng kakatamong opisina keni King San Jose. Maya payabak po, kaya katamungan. Pasibayo miti punta mo para purian at pasalamatan ingino. Kaniti pong misa kambeda ring sarili tamong kayadwanan, yabe tamo po ing kapasalamatan daring CWL, greeters, collectors, ang pureng choir ng kaya katamong parokya. Yabe tala naman pureng kapatamong magpasalamat, Luperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Cris Mandap, Argao family, Ana Marie de la Cruz for passing board exam of criminology, Luke Chris and Apple Ruth Santos, Florentina Hipolito, Ramon and Darlene Alonso and family, Diosdado and Josepina Guevara and family, para po kay Aldonang Kebaitan, Mary Ann Santos. Special intentions da po di Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Georgette Sanchez, Promencio Opolencia, Romel Ferrer. Quick recovery o complete healing na pong Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Ginena Caspe, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Alan Simbol, Francisco Velasco, Nick Jan Opulencia, and Teresita Ingal. Para po kareng kapatid tamong Mayanguna Bie, Ricardo and Juliana, Vicente and Polonia Canlas, Dr. Robert Flores, Leonila Cunanan, Sister Evangeline Fernandez, OP, Ireneo and Efipania Santiago, Florencia Cuaresma, Jesus and Adoracion Canlas, Ramon Tayag, Thomas Cuaresma, Antonio and Salustia Henson, Dominga Kayanan, Raymond Santiago, Robert Lee, Greg Aringo, Luz Beminda Pamintuan, Opulencia, Mercedes Doloiras. Para booking first death anniversary ng Florentina Sese, Kerwin and Herbacio Cunana. Talakad tamo po at makiyabe tamong magkanto, King Dalit Apamuklan.
naman karing kay katamong panalangin ding makatuking kayadwanan. Panalangin tala ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaw king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Panalangin tala naman ding bibilog king kay katamong Paris Pastoral Council, ampon Paris Finance Council, ngening ibayuda ing pamitalagada king sarili, king kasuyuan king parokya. Ang timuri ni panalangin taming kapasalamatan ng Ronald Katakutan, ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Ipanalangin tamo naman ing alanganggang kapaynawan para king kaladwari Padre Mario Margalio, ampon i Maria Laksa. Anting meto nga pamilya mitipon tamo king lagyunan ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Jesucristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiling parati kay kayo. At keka, anti mo rin, Bata mong maging karapat dapat pagbasusi karing banal na misteryo, king katahimikan, ganakantala ang ponsisyan ding kay katamong kasalanan, lalong-lalo na karing penandit etamo pekyapusan, ing maglapo ng kayapan, ganaka at lunos ning Diyos. Mawad tangin ning pakalulu at sikanan king Ginoo. Iyagkas tayo ngening miyagnanagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasalang bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kon Santa Maria, kapilan man Birhen, karing sablang Anghelang pong Santos, at kay kayo kapatad, King ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos ang mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen.
Panalangin ta. Owig paming at tsubanwa, ing kaganapan ing ustisya mayayakit king lugod mo. Ating meto ketawan, kailangane ing batas mo. Sa upan mo kayang makatuklas kaniting lugod, king balang metong ke kami. Banketa, magtagumpe ing katuliran, kapamilataning kapamintuan, king kekang kautusan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Kabang malapit ya at malyaring mayakit, pagdulapan ming Gino at maus kakeya. Bustan lang gumulot ding marawak, king karelang eustong dapat, at ibayu ing karelang pamisip. Bustan lang magbalik king Gino, alumunos karela, king kekatang Diyos ang mapamatawad. Nga naning Gino, ding kakong isipan, ero kalupa, ring kekong isipan, at ding kakong paralan, makayaliwala, karingke kayo. Nung makanano yakata sing banwa, king yato, makanyan lakatas ding paralan, at pamisip ko, karingke kayo. Ingamano ning Gino. Salamat, King Diyos. Malapit yung Gino karing sablang tapat mamaus kaya. Malapit yung Ginoo ka ring sablang tapat mamaus kaya. King balang aldo pasalamatan da ka at puriyan king kapilan paman. Ing Gino mayupayaya at mangayin tulid yang labis-labis a kapuriyan. Ing kayang kamalan wag yung pakirasan. Malapit yung Ginoo ka ring sablang tapat mamaus kaya. Malugod ya at mapaglunos ing Gino, banayad ya king pamimwa, at kukupas ing lugod na. Mayap ya lub ing Gino karing sabla, ing kayang lunos at yu king sablang dapat na. Malapit yung Ginoo ka ring sablang tapat mamaus kaya. Makatuliran niya ing Gino king sablang dapat na, at malam karing sablang dapat na. Malapit yung Gino karing sablang tapat mamaus kaya, karing sabla king katutuan mamaus kaya. Malapit yung Ginoo ka ring sablang tapat mamaus kaya. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipo. Mi parangalan niya Kristo, king mabilog kong katawan, maging king beko o king kamatayan ko. Uling nanumopin ingbe, para kanako yapin Kristo. Makanyan man, ing kamatayan, metong yang lalong maragul akapakinabangnan. Dapot, nung king pangakaba ko biye, makarapat kong lalong mga ulagang dapat. Eko apipiho, nung sano, ing kanakong pilinan. Makasipit ko, karing adwang bage. Masapsap kong buring lakuan, ing be iti, ban makapakyabe na ko kang Kristo. At iti alang kasimparang kayapan. Dapot lalo namang tutong kailangan ing kumaba ko biye, alang-alang ke kayo. Pangilagan yu king aldoldoy yung biye, ing nanumang makaumis, king mayap abalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Parangalantaya po ing mayap abalita. Ibuklat mo ring puso mi, O Ginu, ban makiramdam ka ring amano ning anak mo. Kaluguran kong kapatad, inginu manatiliya ke kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. ligaya keka, O Ginu. Jesus sa ilitane iting talimhaga karingke ang alagad. Ing kayaryanan ning Diyos, kawangis ne ning meto nga taong ating pitatamnanan ubas. Dinwal yang abak amaranon, ban manintun, au pahanang magobra kingke ang pitatamnanan ubas. Kaibad dang mikasundo king upang metong adenaryo patingapon, tepa punta nala king pitatamnana ng ubas. Dinwalyang pasibayo itang mag alas 9 na ning abak at mintaya king palengki at disnanala ring mapila na kataong talatalakad ka rin alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo namang makipagobra king pitatamnanan kong ubas at dinanda kayong sapat a upa at mintala ka rin. Pasibayang linwal bandang kaugtuanaldo at bandang alas 3 iba't mewugto at makanyan mo naman ing depatanam. Malapit namong alas 5 inyang linwal yang pasibayo at may nakit yang aliwa pang taong talakad ka rin. Bakit sisiranye ing pating ngapon keti ala kayong daraptan nga ng kinutang karela. Kasi po alang mananggapan obra kaya kami ngarang may kibat. Nung makanyan, munta kayo at magobra mo naman king pitatamnanan kong ubas nga na karela. Inyang mabengi na nga na ning makibandi king kayang katiwala. Ausan mo nala ring magobra at bayaranan mo la king karelang upa. Magmula ka karing tauling metanggap at itauli mo la ring minuna. Inyang linapit la ring mayakwang magobra itanggat panapon, tinanggap lang manunggal denaryo. Inyang ding minunang grupo ila ring linapit, isipan da king tanggap lang maygit. Makanyan man, tinanggap la namang manunggal denaryo. Inyang tanggapan dala ring upara, migreklamo la king makibandi. Metong lamo pong oras megobra rening tauling mekipagobra ngarang sinabi. Bakit pekilupayula upa kaya kaming megobrang patingapon mibata king pali naning aldo. Ba, abe, nga naning makibandi king metong. Era ka, perwisyon. Ewari, may kipagkasundo kang mibayaranan metong adinaryo, alika.
Tanggapan mula ring upa mo at muli na ka. Buri kayong upahan kalupa na ning upa mo ining tauling megobra. Wari arapat ing buri kong daptan karing kwalta ko. Magkagalang mga lalo ka mo, uling maganak ako. Nga nang memupos big salitang Jesus, makanyan lang maging mumuna ring tauli at maging tauli ring mumuna. Ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pabustan niyo pong gawang keng adwang dake ining kanakong humilya, ining mumunang dake, tungkol ya keng ebanghelyong dimdam tamo. At ing kadwang dake, tungkol ya naman keng ebanghelyo dimdam tamo. Pero i-apply tayo kining gagawan tamong renewal of commitment, ding kakatamong opisyalis king Parish Pastoral Council, ampon Parish Finance Council. Ing mumunang punto, ing ebanghelyo. Nung atatandaan niyo pa po, inyang banuang 2020, ing kakatamo pong bikaryato, ing bikaryato ng San Juan Maria Vianney, iya po ing mitutukan mga siwa king kakatamong koronasyon bilang parangal king Birhen de los Remedios. Oneng mika COVID, inyapin po itamo ding menimuna king first ever online coronation, meganap king seminaryo. At nung atatandaan niyo po, megawa kanita ing nobenaryo, kareng kay katamong parokya, keni king Bacolor, ampon keti king San Fernando. Oneng uling darakala po deng kaso, inya merapatan ming detang atlong aldo mitatagan, gawa namo king chancery ing nobenaryo. At itamo pong menibala, king pamanganda, king hapunanda, ding mig live stream, ampon ding mig silbi. Inya pong mumuna, di taklamo ding pakanan. Oneng inyang taulingaldo, itang September 7, bigla lang miracle. Uling send off Mazda, ding menga siwa, king 65th canonical coronation, ning Birhen. Oneng eda po asabi kaya katamo. Inyapin po inyang akit nila nung makananula karakal, ding tao, meliswas kami. Nung atatandaan da po di Sister Banji, ang po Sister Rem, tiburang ko lang manintun pagdagdag pamangan. At menyalila po, menyalilang chicken joy. At iya pong pindagdag tamo, king sidyata mong pamangan. Oneng, because of the lack of coordination, inya pong mamiyena kayang pamangan, aba, deni palang tao makabebe, megdalala namang pamangan, at kayagnan milang mamiye. Inya pining milyari, sinobra ing pamangan, labis-labis ing pamangan. Uling milalo karakaling pamangan, pati na kami, pepagbakalanda, inyang minuli. Inyapin, pemye minamo karening magwheeler, keniking lipatan. Inya pong mumuna, sabi ko, sayang, o ba't sinalike pang karagdagan pamangan, miragdag ing gastos. Mapanang enakesinali, nung balo mimong migdalala deng tao makabebe, sana enasinali, manghinayang ko. Pero inyang isip-isipan ko, ako tangko kayang sarili ko, may sayang wari ing pamangan, ating namang mengan, ating may kinabang, potang ating makinabang, alang masasayang. Potang ating mamangan, alang masasayang.
Kaluguran kong kapatad, nung pekiramdaman niyang masalese, ing talimhagang mipasyag, metong lamong oras megobra, dening tauling grupong inagkat ng magobra, ning makibandi, king kayang ubasan. Alas 5 na, ninggat panapon, inyang papuntala nala, king kayang ubasan. Dapot, bayarana na lang tsa tunggal a denaryo. Ing sweldo ning patingapon a obra. Ing kutang, eyawal das kanyan karing kwaltana ing makibandi ing ubasan. Eya menyayang karing kayang pera. Eya mo menugse karing kayang salape. Sulit, ing binayad na. Tiyatong gala mong oras megobra, kay ba't katumbas ning patingapo na obra, ing ibyemong sweldo, karela. Sobra-sobra, labis-labis, ing binyena. Inyang abaluda, dening minunang megobra, may ngalalula, may inggitla, may gselusla. Para karela, patas, unfair, inggewana ning makibandi. Makatulira ning gewana. Ilarugo, patingapon lang megobra, pero tinanggap lamo, tiyatunggal a denaryo. Itang alagang pisabida. Dapot, dening tauling grupo, tinanggap la namang tiyatunggal a denaryo. Inya, bubulala as book, bubulong la, migreklamo la, king makibandi. Dapot, eneman linabag, king pisabi. Wari, pisabi, tiyatunggal a denaryo, ing pikasundudang bayad da. At tinanggap lang ang tiyatunggal a denaryo. Ating may perwisyo, ating may agarabyado, ala. Wari, pisabi da, tiyatunggal a denaryo, ing upa. At binyena, ing karampatan a upa, king balang metong karela. Meging maganakaya, ing mabandi, king ubasan. Memyeyang konsiderasyon, karening tauling megobra. Meging makwenta, pepa sobraya, pepa labis siya, meging kuripot, meging matipid. Bakit? Uling, itang metong a denaryo, inyang panahon na ita, katumbas ning kailangan na ning metong a pamilya, ban mga niya kilub ning patingapon. Nung bawasan pa, sumalala king pamangan. O kaya, mika utang la pa. Inya, ing peki balak na ning makibandi, itang pamangailangan da, detang tauling megobra. At paniwala na, sayang ding kayang kwalta. Ating pamilyang manenaya, king sweldo, ning karelang megobra. Ating pamilyang mangan, ating pamilyang makinabang. Basta ating taong makinabang, alang masasayang. Inya pong panahon mag-birthday ang karagulan ni Apo Seto, at pa po kanita retired, gagawa na po king seminaryo. At talaga pong maragul, selebrasyon king Mabiluga Archdiocese, ing birthday na balang March 9. At madalas po, talagang dakal at sobra-sobra yung pamangan. Papasadyaya para kareng 1,500 hanggang 2,000 na katao. Inya itang bengi, uling dakal sobrang pamangan, magpiestala po rin, mag-wheeler, king harap ning seminaryo. At maliban, king sobra-sobrang pamangan, itang ugtungaldo, papasadyaya pa pong pakabalot, pamieda, kareng
magwiler arap ning seminaryo at detapang aliwang magpalimus ang makipag-birthday kayo. Inya balang birthday na po nga po seto, magpiesta la rin magpalimus, ang pondeng magwiler arap seminaryo. Dakal ing tauna, magagastos siya ing matua. Kutang, eya waldas, ya po seto kanita, eya manyayang pera, minyirang kwalta. Nung makwenta ka, makanitapin ing maging laweta mo. Dapot, nung magana kang kalupa na, at magana kang kalupa ni nga pong Gino, alang sayang nung ating makinabang. Alang sayang nung ating mamangan. Alang sayang nung ating kakabsi. Uling ing apong Gino, nakatamo buring dumanop, itamong anak na. Burina, parati tamong mabsi, uling oita, ing pangayin tuliran tamo. At neng kukulang tamo, maging labis-labis, ing kayang ganaka, ban mi pakibatan, ing nanumang pamangailangan tamo. Kadwa po, tungkol karening kakatamong Paris Pastoral Council, ang pong Paris Finance Council officers. Sana ing maging bunga na ning kayong pamagisan metong king misyon na ning parokya, ing pamagobrayo king ubasa na ning Gino, esweldo, uling volunteers kayo. Sana ing bunga na yapin ini. Lalo yung akilala ing makibandi king ubasan. Lalo yung akilala Jesus. Lalo yung akilala ing Gino. Lalo yung akilala ing kayang pamisip. Lalo yung akilala ing kayang paralan. Lalong-lalo na ing paralana ning kayang kasuyuan. King kayang kasuyuan, na inisip ing sarili na. Ing inisip na ilapin ding taong pigsilbiana. Inya binyenangan ing ega na gana. Matulala, matula ding tao, binyenangan ing ega na gana. Sana, manakit kayo namang tula at malalam asaya, potang babyeyo ing ega na gana, at kabang makipagobra kayo, king makibandi, king ubasan. Itamuman sanang akilalaye nung nino ing makibandi, at ditak-ditak maging kawangis at kaugali na kayo. Sapat na sanang tula ito at sapat na sanang kabayaran king serbisyong na atumbasan ning kwalta ing pagkalubyo king parokya. Manatili tamo pong pakalukluk at ngeni, saksyan tamo po ing rito ning pamibayo, king pamitalaga, karing sarili, king kasuyuan ding manungkulan, king kakatamong Paris Pastoral Council, ampon Paris Finance Council, ning parokya ng San Jose, ketiking syudad ning San Fernando. Kaluguran kong balayanan ng Diyos, ketiking parokya ng San Jose, pasibayo, malugod ko lang ipakilala kay kayo ding manungkulan king kakatamong Paris Pastoral Council at Paris Finance Council ning kakatamong parokya. Paris Pastoral Council Coordinator, Sister Evangeline Bondok. Vice Coordinator and Secretary, Brother Angelito de Belen.
Head, Ministry on Liturgy, Sister Myrene Doloiras. Assistant Head, Ministry on Liturgy, Sister Leilani Pandi. Head, Ministry on Formation, Sister Bernadette Viray. Assistant Head, Ministry on Formation, Sister Darlene Alonso. Ingmani muna king Ministry on Service, Sister Dolores Malyari. Ingkasaup na po, king Ministry on Service, Sister Remedios Santiago. In coordinator ng kakatamong Paris Youth Ministry, Sister Laarni Tenco. In kakatamong youth leader, King Paris Youth Ministry, Sister Hello-Jan Camille Beltran. Ding bibilog king kakatamong Paris Finance Council. Paris Finance Council Coordinator, Brother Anthony Benedict Vitug. Assistant Paris Finance Council Coordinator, Sister Marcelina Maniago. At ding karelang miyembro, Brother Ramon Alonso, Sister Edna Canlas, Sister Melita Miranda, ampo ni Sister Lilibeth Malyari. Kaluguran kong kapatad, manimuna king Paris Pastoral Council, ampon Paris Finance Council, ning parokya ng San Jose, ketiking syudad ning San Fernando, Pampanga. Adwan kong eni ke kayo, king ibayuyu, ing pamitalaga, karing sariliyu, karing miyaliwang katungkulan, mi pagkatiwala ke kayo. Makasadya kayong makipagobra at makitambayan kanako, anting ke kayong kura paroko, banlingapan ing biedang kasalpantayanan ding ke katamong kaparokya. Makasadya kayong magobrang abe-abe, ban agampanan tayo, ing para sana ning kay katamong Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, ing maging maglakbe balayan ding pakakalulu, kapamilataning pamitatag, karing mga lating komunidad Kristiyano, king kay katamong parokya. Makasadya kayong misaup-saup, magobra, ban palalaman pa ing kay katamong pamiyabe-yabe, kanita mas masigasig tamong agampanan ing kay katamong misyon. Makasadya yung idake ing kay kayong oras, kagiwan, talento, ampon kayatinan, ban agampanan yu ing miyaliwa yung katungkulan, anting manimuna king kay katamong parokya. Si Claude ko po. At talakad tamo po itamong sisimba at itas tala po ding walang tamong gamat at ipanalangin tala. Inginong Diyos, aminawus, ampon memili ke kayo. Pagkaluban na kayo sanang sapat akabyasnan, sikanan at kapibabatan, ban matula yung agampanan, ing tengwanan yung kasuyuan. Inginong Diyos, amit mula ke kayo, king mayap adapat na, yana sanang balang, miganap kaniti, king biyeyo. Amen.
Talakad ko po, marap ko po ka rin tao, at palakpakan tala po. Umaya po oras po kayo. Ing panalangin ing balen. Kapatad manalangin tamo, king Diyos ay igpata mo. Ing kaya panalug parating maragul kesa king paninayan tamo, o king kaya katamong abot isipan. Nga tamong manalangin, o Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ulitan tayo po. O Ginoo, ing lugod mo alanangga. Ban ing sagiwarang kasalpantayanan, ding bayong me konberti, agising da at ayagyag ing kasalpantayanan da, ring mibait ka ring pamilyang Kristiyana, manalangin taking Ginoo. Ban lumabong ing katuliran, king kekatangyato, ing katuliran na mitmong lugod, manalangin taking Ginoo. Banding Kristiyano, mambagla king kekatangyato, metong adiwa ning pamamye, king dalise, ganaka at kayapan, at metong adiwa ning masayang pamagmasusi, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ban ka rin kekatang komunidad, ing balang metong matanggapya, antoning makananuya, ban etaya itakwil ing ninong man, king kekatang lugod at abalo tayo sanang patawaran ing balang metong manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ban ka rin kekatang komunidad Kristiyana, eta dumirya ka rin kalam at talento ning metong at metong, nunebagkus gamitan tala rin kekatang at pabustan lang gamitan da, ring karela, king kasuiwaning pamisan metong at pamanyulong ding sabla, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alang angga. Ban ing Ginoo, sa upanala din kay katamong manimuna, king kay katamong parokya, ban masaya at masigasig dang agampanan, ing misyon na mipagkatiwala karela, ipanalangin tala king Ginoo. O Ginoo, ing lugod mo alanangga. King katahimikan, mipapanalangin tamo, para ka rin kay katamong sariling kapagnasan. Panalangin tamo naman ing pamangailangan ding sablang sasaup at magmasabal king kay katamong parokya, lalong-lalo na ding sasaup king kay katamong 100 peso club fundraising campaign. Ang timuri ni panalangin tamo ing kapasalamatan at kaidwanan ding kay katamong CWL, greeters, ampon collectors, at ding kay katamong choir. Ang timurin, tanggapan na sa aning Diyos, ing kapasalamatan di Ruperto at Angela Flores, Dario at Winnie Manalastas, Marie Chris Mandap, ing pamilyang Argao, Ana Marie de la Cruz, para king pangapasar na king board exam ning criminology, Luke Chris at Apple Ruth Santos, Florentina Hipolito, Ramon at Darlene Alonso, Diosdado at Josefina Guevara, kambeda ring miyembro ding karelang pamilya. Panalangin tala naman ding hanggang kapatid tamong magmasusi, king Aldo dang Kebaitan, lalong-lalo na di Marie Ann Santos, ampon ni Ronald Katakutan. Ipagkalub na sa aning Diyos, ing masipit dang kaedwanan di Ernesto at Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza, ating pamilyana, Georgette Sanchez, Prumencio Opulencia, ampon ni Romel Ferrer. Pagkalubano sanang lubos akapaldanan ng Ginoo, tinganggang kapatid tamong masakit, lalong-lalo na di Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Jenena Caspe, Perry Deirit, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Ferdinand Asuncion, Benigno Galang, Alan Simbul, Francisco Velasco, Nick Jan Opulencia, Teresita Ingal, Aurora Bautista, ampon ni Emiliano Cunanan Jr. Ipagkalub na sa aning Diyos, ing kaidwanan ding pamilyang Bautista. Yuli no sana king kayarianang maligaya, ding hanggang kapatid tamong mayamon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Padre Mario Margalio, Maria Laksa, Ricardo at Juliana, Vicente at Apolonia Callas, Dr. Robert Flores, Leonila Cunanan, Sister Evangelina Fernandez, OP,
Presi Santiago, Ireneo at Epipania Santiago, Florencia Quaresma, Jesus at Adorasyon Canlas, Ramon Tayag, Tomas Quaresma, Antonio at Salustia Henson, Dominga Kayanan, Raymond Santiago, Robert Lee, Greg Aringo, Luz Biminda Pamintuan Opulencia, Mercedes Doloiras, Florentina Sese, king mumuna ng banwang anibersaryo ng kayang kamatayan, Kerwin at Herbacio Kunanan, at ding Maldang Kaladuo, ipanalangin talangan kinggin. O Ginoo, ing lugod mo alanang. Ginoo, tutuke pang dakal sukat abaluke ka. Gawan mo keng kasing kayapan mo pilubluban, ban ganap keng mi biye at ayat danan mila king biye ring aliwa, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakot, kay kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan na sana ning Ginoo ing daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, manan na sanang deting ayn adaraon mingeni, ipakit da king ing kasalpantayanan mitlugud, makay bietula keka. Para kaya kami, maging Eukaristiyano sanang Heso Kristo ang anak mo at ginumi, ngenit manggaman king alang anggo.
Amen. Inginu manatiliya kekayo. At keka, Yat antimurin, nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, Inginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pauli na ning lugod na king palpikasalang tao, beba na ing kayang sarili, ban ibait king metong abirhen. King pamailasa na king krus, kimtana para ke kami ing alang anggang biye, at kapamilataning kayang pamanyubling mebye, pigkaluba na keng kapanayan, king tutuking biye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ning kekang ligaya, lain makyabe kami, king alang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin king aslag ding espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub king pamaylasan at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti iya ing kanakong katawan, amidawon para kekay. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka. At binyeneng kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at minumkokan iti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para keka iwat para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Darawon niya keka, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yo king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming papa, i Florentino, ing ke kaming obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid bing pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na, dening ipanalangin mit gaganakan kaniting misa. At ding sablang mengayang na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, igpang mayupayang tutu, kaguming banal ay espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Bilang pamangilala at pamipasalamat, king maglapo ng kayapan at lunos ning ikpa, kaya abe-abe tamong ening manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalub ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikabos king kasalanan, at biligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, yang babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayana na, ning kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka, anti mo rin. At ngeni masayatang idake king metong at metong ing kapayapan at ing gaptam. Kapayapan kaya kayo ng peace be with you. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaos magisulu king apuna ng kordero. Gino, Ginoy, matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, saupan mo kami king kekang ganaka, pasignangan mo kami kapamilatan ng Eucharistia, abili misana king dapat ing magligtas sa misteryong pagmasusyan mi, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luko pong pasibayo para karing kaya katamong kapabaluan. So, ing Domingo po ngayon ni, ausan tayang Migrant Sunday. Inyapin po mitipon lakanyan, ding hanggang Manigobra, ampong kikimot, Bangkanita, lingunan dala, ding pamilya, ding kapatid tamong OFW, at yung Eniketi. At king kaya katamo pong parokya, subukan tamo pong may buong grupo, ila pong magrepresent kaya katamo at lingon karing pamangailangan daring pamilya dading OFW, Bangkanita mika emotional ang pong psychological support system la. So din pong may pili ban manimuna kaniting bayong ministry o kasuyuan, ilapin po di Brother Abel, ang po yung asawa ng Sister Puring, ang po Sister Jinky, ang po Sister Lisa Argao. So sana po pangaditala, Bangkanita, makayang bagla king panyulong ning biye ding kaya katamong kapatid Melakwan Keti. Uling ilaman po atin lang pamilyang makayabroad at dengaliwa karela migabroad la naman. So mas aintindihan na po ing kabilyan da dating pamilya. Kadwa po, pong daratang October 1, ang tutuking Domingo, maganap ing umpisa o launching ning pamag-observe tamo king bulanan ning Rosario, king kaya katamong parokya. Inya pasibayo po, mag-organize tamo po Black Rosary Groups, karing kaya katamong chapels, ampon karing kaya katamong puruk. Bangkanita po, lalo yung promote ing debosyon king Santo Rosario. At na pong kasanting iting debosyon, uling ayamo tungkol kang Maria, tungkol ya po kang Jesus. Uling pong ing Rosario, metong yang malating ebanghelyo. O ini po ing summary ning biye ning Gino, kayabe ning kayang Indu. Inya po tang migugunam tamo karing misteryo ning Rosario, akikilala tayo Jesus, kayabe ning kayang Ima i Maria. So then pong October 1, 7:15, kaniting misa, maganap po yung rito ning pamamendisyon, karing manimuna, karing mialiwang Black Rosary Groups, ating pamitubod karela. Pakidalayo po ding larawan, ding ning birhen, gamitan tamo king Black Rosary. Katlo po, may agreement tamo po ngalagang 100,000 pesos king chancery para king ETA Mission Fund bilang saup tamo po kaniting tatatagtang parokya king Villa Maria king Kabundukan. So oreni po ding pupuntalan ning fundraising tamo para king Birhen de los Remedios kaniting Banua. At dito pong mitaga na pera, nung ako magkamali, may gitla pong 30,000, ila pong panyaw tamo karetang college students, didinan tamo pong financial assistance. Magumpisa po bukas, Aldo Lunes, alas 6:30 na po ning Abak. Umpisan tayo po ing atlong Aldo pamagsadya para king kapiesta ng San Lorenzo Ruiz. Ing patulunan ding katikista at ing mumunang Santong Pilipino. Ating pong piyesta na maganap ng Webis, alas 6:30 na po ning Abak. So kukumbiran na kayo pong makatagon, kaniting oportunidad, Bangkanita, akilala tayo ing kaya katamong mumo ng Santong Pilipino. At makanyan mo naman po, buri kayong samantalanan nini, datang ating oras, kagiwan, turo, ating tiyaga, karing anak, nebo, ang pong sikanan, so mangailangan tamo pong katikista. Den pong aliwatang katikista, may ang unobye, den kaya katamong aliwang katikista matwanala, ang po pong atin mo naman pong masakit. So Bangkanita po masese, ang kasalpantayanan na dinakitamo ka rin kaya katamong anak, mangailangan tamo pong mantabe at turo karela Bangkanita, lalo din akilala yung Gino ating kayang Santa Iglesia. At katataulian po, metong po kanong realidad kaya tiking Pilipinas, yapining between to 80 to 90% lamu den Katolik kung lulog pisamban at makaramdam king mayap
abalita. So keraklan po, ala karempisamban. Inyapin po ing ikit ng pakibat ning Santa Iglesia keti king San Fernando king Archdiocese, yapin po ing pamitatag karing mga lating komunidad Kristiyana o Basic Ecclesial Communities o BEC. Karing barangay, karing purok, asasakupa na po ning parokya. Banda Santala, ding kay katamong kapatad, elulub king Pisamban, at daketaya naman karela ing kay katamong kasalpantayanan. So, abutan na po ing kay katamong BEC, Paris Core Group, at Mika First Meeting na kami po. Sana po supportan tala, ding manimuna, king pamitatag karing Basic Ecclesial Communities, king kay katamo pong parokya. Dening siping-siping bale, pamilya, mititipon, migunam, king amano ning Diyos, at eventually sana, ing karelang pamigunam, king amano ning Diyos, mamungang malasakit at masabal king metong at metong. Bangkanita itang malating komunidad ita, maging karanasane ning Pisamban, at akit tamo, nanumburi ng sabihan ning maging Pisamban. So, dakal pong dakal, salamat. Talakad ko pong yeni para king tauling bendisyon. Inginu manatili ke kayo. At keka, antimurin, At mantabi ke kayo at karing kekong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ingig pa ating anak, ating banal espiritu. Amen. Apag masusyantaning banal na misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan daring pamibiyebiyeta mo. Salamat, King Diyos. Salamat po, Amo. Maya payabak po, kaya kayo nga. Mayari na umetana,